Dem baş xwendekarên hêjav dile ez mamoste Şadî Baran me ji bo pirtûka çand û sinc navîn dîdo. Îro waneya me li ser koma zimanên çanda arî yan jî ariyên. Ji xwe wek em dizanin ziman ew riya têkiliya ku di navbera mirovan de ye. Ji xwe ev zimanê henê di dema em bêjin şoreşa newlîtîkê de pêşketiye. Pêşketinên gelekî mezin bi ziman re divê dema henê de di wê şoreşa newlîtîk yan jî şoreşa çandinî an jî em karin bêjin şoreşa ziman bû. Ji xwe çawa ew kesên berê diriya em bêjin qîran de yan jî diriya em bêjin wek sembolî danostandina wana bi hevdûre hebû. Hêdî dema got digihên asta em bêjin pêşketinekê got em bêjin li hevdû kom dibin gunda ava dikin êdî pêwistiya wana bi ziman heye yan jî bi pêşketina ziman heye got ev kesî henê bêhtir têkiliya wana di nav hev re em bêjin hêsan be, xweştir be. Ji ber vê yekê divê dema hanê de û ji ber em bêjin ew qas pêşketinên got di hundirê em bêjin wê civaka hanê çêbû ji aliyê em bêjin çandiniyê de yan jî kombûna van kesan li hevdû ji xwe divê dema hanê de êdî ziman hêdî pêş dikeve. Ew pêşketina ziman jî ew qas hêsaniyê li di jiyana wan kesî hanê got kare bin danûstandinekê em bêjin bêhtir hêsantir bi hev re bikin ji aliyekî de ji aliyekî de jî pêwistiya wana bi ev qas gotinên nû hebûn ji ber em bêjin pêdakirina gelek amûrên çandiniyê ji ber em bêjin çandinî divê dema hanê derket ev kesî hanê hevdû kombûn gelek tiştê nû hatin afirandin ji ber vêkê ew zimanê hanê bi hacet bû yan jî ew kesî hanê bi hacet bû wî zimanê hanê pêş bixînin û bi pêşketina em bêjin wî zimanê hanê hêdî em bêjin perwerdeya wana yan jî gihandina agahiyên ku li cem wana ji nifşekî heya nifşekî êdî hêsantir dibe ev kesî hanê perwerdeya xwe em bêjin bêhtir yan jî rastî yan jî bi rengî bêhtir bêfêmkirin êdî vê perwerdeya xwe distîne. Ji xwe wek em dizanin ev koma zimanên em bêjin ariyên yan jî arî di newlîtîkê de di wê demê de tê naskirin li Mezopotamyayê. Ji xwe zimanê ariyên ji berî 12,000 sal berî zayînê tê naskirin û li cihê û pêşiyên Kurdan li wê derê bûn ew ziman yan jî koma ziman li wê derê tê naskirin. Ji xwe diriya em bêjin ew danûstandinên çandî ji xwe hêdî pêş dikeve ew zimanê hanê û hem jî di nava Mezopotamyayê de û di nava cîhanê de jî ji xwe bela dibe. Ji xwe ji bo em bêhtir naz bikin ka koma zimanên ariyên çi di nava xwe de dihewîrin ji xwe pênc beşê wênî sereke hene ji xwe ê Hindî, İranî, Latînî, Cermanî û Slavî di nava xwe de dihewînin. Ji xwe her yek ji wan jî hin zimana di nava xwe dihewînin ê Hindî zimanê Hindî û Urdî di nava xwe de dihewînin. Ê İranî, beşê İranî, Kurdî, Pers, Belûcî û Tacîkî di nava xwe de dihewînin. Ji xwe ê Latînî jî, İtalî û İspanî, Romanî, Portekîzî, Fransî û Yunanî di nava xwe de dihewînin. Cermanî, ji xwe Almanî, İngilîzî û Holandî di nava xwe de dihewînin. Yên Slavî ji xwe Rûsîye ew Bulgariye, Sirbî û Çîkî di nava xwe de dihewînin. Ev beşê ziman em bêjin di nava koma zimanên ariyên de em bêjin tê hewandin yan jî li wê derê em bêjin ev tê xuyanê kirin. Li vê derê ji xwe em bêjin ev zimanê henê ku bi koma zimanê ariyan ve tê girêdan ev me got koma zimanên got 12,000 sal birî zayînê hatî naskirin di cihê em bêjin pêşiyên Kurda de di Mezopotamyayê de hatî naskirin û em bêjin me got diriya çandê de yan jî diriya têkiliyên çandî de ev hêdî bela bûne. Ji xwe gelek gotin hene li wê dema hanê de got pêşketin heya roja me ya îro jî em va gotinê hanê em bêjin bi kar tîrin ji wan gotinê hanê ji xwe gotina Xweda, gotina jin, gotina gew, nû, gotina em bêjin zevî ev qas gotinê hanê em bêjin ji divê dema hanê hatin bi kar anîn û heya roja me ya îro jî ji xwe em va gotinê hanê bi kar tînin û di nava zimanê Kurdî de ev gotinê hanê cihekî mezin digire. Ji xwe wekî din jî me got di şoreşa çandiniyê de yan jî şoreşa em bêjin newlîtîkê de ku şoreşa jinê jî em bêjin dihat naskirin ew qas ew destkeftiyên got divê dema hanê de hatin çêkirin
شخوا حیا آسکی کو گریدای ام بیجن خداوندا جن ام بیجن ستار بو شخوا او خداوندا هنی گو حیا روجامه ایروجی ام بیجن وقت زمان کردی ده ستار وقت سترک ده ناس کرن و هم پیشین ما کو او بو بلاتك يانجي تشتك بالسريع وراد هاتن دقوتن يا ستار حيا روجا ما ايروجين ام بيجن كالو بيرما افي قوتنا هاني بكارتيني كو او قوتنا كي وقت دي چاندا كرداده يانجي او دي چاندا آريان ده هاتي ناس کرن و حيا روجا ما ايروجي ام بي قوتنا هاني شخوا بكارتينن لفي دري وقتا قو ام قالا ام بيجن زمان دكن شخوا ام بيجن بيشكتنن چاوا خستن جيهانه ده وچلو افقاس گوهرتنین گو د زمانان ده چیویان جیولو افقاس بلابونا هانه ده چیویش خو زمان مگو تکلیه نابر امروان ده او دریا زمان ده پیشکتنا گو ام بیجن بمروان را چیل بش خو دریا زمان ده چماج گو پیشکتنا هانه دریا زمان ده ادی هسانتر او پیشکتنا گو چیل بهتر برگی کی کو تی فهم کردن یعنی پرورده گو مروف ده به زمانه کی و زمانی هنی ناز بکه انجام اینا خورترن و بهتر انجام دگریش زمانی کی گوته نزان به یعنی مروف زیاده جوری کسی هنی فهم ناکش بره که زمانی مروف شخوا ام بیجن آستا پیشکتنا زمان آستا پیشکتنا جیانی ده خویانی کرد لیودری اف کسی گو به زمانی خوشی ده آخر ندی کسی گو دیروک خناز دکن جوهری خو ناز دکن که او کسی هنی کی و اجبوش جیان دکی و دیرو کاوینا چبو واقعستش یعنی جبه گو زمانی خود خوینیم وانتشتی هنی ناز دکی بگو تکلین گود نوبرم روان ده دوی دما امیجین برده چید بو او بلاوبونا چاندی کود دما سردما نولتی که ده چید به هدیدی تکلیه وانا کسی در دور وانا ده خورتر ده به زمان و چاند بهتر امیجین پیش دکه و لدردوجی زمان هدی هر کسی که در دور آخوا فیربونی او یانجی انجام گو جوی جیان آخوا گرتیه گیای کیجا آستی چیش خور فیربویش جیان آخوا ده ادی کسی در دور ویناجی چابلیت کهون و گوری ویناجی او جی خور دگرش بگو سوده که دوی جواکا هنه بگو هر کس دوی دماهیدش گو جواکا آخوا ام بیجن کار دکه جبره که ام بیجن او چاوا چاندنی و رنگی یانجی ربازی ام بیجن جیانا گندا و نشته جهبونه هدی لموزوبوتامیا بلاد به شو ندی جاره که دولو هما هر کس او بیجن نشته جهد به و گندا آباد کنه هدی کم جاف کم ادن دکهون او جاف ادن دکهون و اولو بفیرنگی د موزوبوتامیا بلاد به نتنه نشته جهبون و آوابون و گندا و چاندنی بله زمان جی دوی دماهنه ده کس هر کسی که جاف کسی ادن دکهوه والجوري عرض نجاري أخوه أم بيجي نوي زماني هاني بيج دخينه لفيدر يوانا أم بداود بهم برسي خوين الخاندني أم بيجي شهر سر بكن شوها برسي ماني الخاندني دون يك جوان برسان دي بيجي چه زمان كردي كوك أخوه ج كيجان كوما زمان دقرن شوها قو أم زانن ج كوما زمانين آريان دقرن برسا دواجد بباندورا عرض نجاري لسر زمان أخوه ليكولين بكن شخوا حیاسته که امکان ویجی شروع بکن چوا ام بیجین کسی کی گونیزی کی آوی به هر تو مدایم چند داوینا خوارن و خوارن جلی وینا ام بیجین زمانی وینا جی گریدای وی عرضنگاری هانی بهتر گوتنین وک ام بیجین دریا ماسی و هر وکی دن ام بیجین بکارتینت زمان خود باندوره کی ولیت کی کسی گول چیا جانده کی شخوا ریو ربازی ام بیجین هم مشاوانا هم جی جلی وانا هم جی زمانی وا ام بیجن تیگو هرتج بگو پرانی قالا ام بیجن کانیات من قالا برفت من قالا ام بیجن چیای اندکن شخو بویرنگیجی زمان تیگو هرتن یعنی جی ریو ربازی ام بیجن آخافتنه تیگو هرتن و هر وکیدن کوچاوا ام بیجن خوزا باندورا خواه زمان دکه هم لچاند امروان بگیشتی دکه لگوری ام بیجن شاگرتا هر یک نرگین خوشی کار به دخویانی کرن که چاوا باندورا عرضنگاری لزمان دبه لفيدر يوانا مبداوي دبه بمين خير وخشيه ده